mau nesi kakang duwe kaulan ujian ya lamun mengko mimi balik si Taiwan arep tuku motor sing masih anyaran kanggo besok sekeluarga jalan-jalan boro maning tuku motor sing anyaran malam mimi balike jaluk marian lantarane sepele duit kiriman sing akhire rumah tangga berantakan aduh mimi aja tegel temen bokat masih mi anak jodoh langgeng soal pisah kakang nerima bokat takdir sing maha kuasa tapi sing dadi larane du mertua melu campur tangan bae larang bisa beli pujian kayak konon enak kan mau pujian ya ayo bisa beli pujian ya sudah bu kita mah lawas ini wong demen pancen beli kurang pengalem wong sengit